Qancha ekan? 72 boyu. 72 ha? Seyirde mana serida turadi. Yerda turadi. Jonivor, ayvay cho'ng ekan-da. Assalomu alaykum, hurmatli Mustuvning ko'ruvchilari, chilqi suyuvchilar, tug'anlar, amansizlarmi? Tug'anlar Frunze sovxozida turamiz. Chuyda mana bir og'avizda bunday bir beyleri var ekan. Bir B, bir baytal chiqadi ekan bu chiqarishda tug'anlar. Birinchi nomerda mana baytal jönde bir ma'lumotni hozir olib boshlasak-da. Assalomu alaykum, taqsir. İşleriniz yaxshimi? Yaxshi. Beyler satqa chiqdi va? 2,5 yashar ekan, 2 yoshdan o'tib o'tadi. 2,5 yashar. Otasi Polsha ekan, komisar otasi da Polsha. Otasi Polsha. Enesi-chi? Enesi Rossiya. Ha, jonivor, ayvay cho'ng ekan ha? Cho'ng 70 dan jo'g'ori bo'yi hozir. Boyunda ko'rsatdik tug'anlar 1,72 ekan-da bo'yi. Tishin ko'raylik-chi. Erkekinde. Üstünde. Komissar deng ha? Komissar janağı ataqlı bir komissar degan at barlar oşo va? Şo. Çoğ atil aldağa. 78 ler. Al 1,78 ha? Janvar anda bulda çoğ bey olguda ya gelecekte. Onda Ne mi ötüp o'tadi? hazır ile oşo 2 yaşar, 2,5 yaşar eken, boyu hazır ile 1,72 eken de tuğanlar. Budan kulun alış kerek eken deyim ha? Çoğ attara koyup dur va? Janvar. Na tuğanlar. Densoğluğu, jeb işleri qanday ekan? Yaxshi, bütün ayg'irga qo'yilgan qo'yib olishadi. Aygırga koylulek. Görüp otasızlar tuğanlar. Uzatasından da uzun soğuk eken, büyük dağ eken, yoğun jolpu dağ eken da. Tuş tarafından da gelişken bir çoğunculuk eken tuğanlar. Gelecekte hem dağı össe bul. Ayvay çoğun bey olu kuday. 180 болады бұл деп. 1,80 bolat ha buyursa. Şanı var. Görünüzler tuğanlar. Videoları var. Atasının suretleri var mı? Koyup koyuyorlar. Yaxşı. Endi buni qanchada otasiz ақшасын? 3,5 dolar. 3,5 ming dollar ha? Kemi oladi. Жол жобасы бар туғандар, чалып сүйлөшөсүздөр, содалашасыздар. Биринчи номердеги бул байтал болду, 2,5 жашар туғандар. 3,5 миң доллар кеми бар. Азыр дагы бир беби бар экен, аны дагы тартып көргөзөбүз туғандар. Биз менен болуңуздар. Жаныбар мына. Туғандарына екінші бейге кезек келіп жетті. Екінші бей аябай чоң мынандай жоон жолпу бей екен. Шунун маалыматын азыр беребиз. Ака бул чоң бей екен, а? Чоң бей. Жоон. Жаны бар. Келишке мүчөсү бар экен, бул породасы кандай? Россия ekan. Россия, а? Канча жашта? 5 yaş mı? İkinci kulun. 5 жаш. Мына кулун экинчиси. Жанагы комиссар. Кулуну менен сатылат ошондо? Kulunu менен. Жанынан тартайынчы, аябай бул да сындуу экен го. Башы мына тугандар, башы аябай чоң. Үстү мына. Жоон экен мына. Сорусу жан башы тугандар 1 метр экен үстү. Макташ эмес эми. Действительно ошондой экен, жоон экен. Туш тарабынан көргөзөлү. Мына кулун ошондо экинчи кулуну дедиңизби? Экинчи кулуну. İçinde daha kulun var okşayt ha? İçinde daha kulun var eкен туғандар. Ошондо үчүнчү кулун болот экен ичиндегиси. Şu турган турушу кулуну менен сатылат экен да. Жакшы, мына кулуну эркек ургачы. Кулун да ургач экен. Кулундун атасы комиссарбы? Комиссардын дагы видеосун коюп коебуз туғандар. Аябай чоң ат экен ал дагы. Килейген. Атасы Польша экен мына. Жаныбардын мүчөсү туғандар. Kulunu. Ошондо алган адам ичиндегисинен кошуп 3 жыл калат экен да. Ден соолугу тазабы? Ден соолугуна жооп, а?
tuş tarafına tuğanlar gelip tekşerip görüp bayak bayan görüp alıveresler. Bar жоğuna жооп берем деп атат агабыз. Stop короче. Kaçan bütün videoları var. Videolары бар, качан качкан, не болгон, а? Мына жаныбар. Кличка жок, а? Кайман аты. Жоқ. Буларга эми кличка коюп отсоңор да. Аябай чоң экен туугандар эми. Көп мактай бербейин, көз тийип кетпесин. Мына кулуну туугандар. Акчасын канча дейсизби? Ошо турган турушун. 4700 kan. $4700, а? Кулуну менен. Kulunu mu şu abi? Oldu. Mına tugandar $4700 kemi var. Mындай чоң бейге. Тем более bir kulun içindegi dagы экинчи kulunu менен жакшы баа болду окшойт деп ойлойм. Андыктан чалып содалашып, кемитип, туш тарабынан текшерип көрүп ала бересиздер. Бээлер Фрунзе совхозунда турат туугандар. Бишкекке жакын жайгашкан. Мындай сындуу чоң жаш бээни алып калыңыздар туугандар. Келечекте бул дагы бир 5-10ду туйт дейм, а? Кудай буйруса. Жаш. Жаш. Мазаны бар. Жакшанда содаңызга береке ака. İşlerіңізге ийгилик. Тугандар мустууну көрүңүздөр. Бээлерди алып калыңыздар. Мындай чоң бээлерди колдон чыгарбаңыздар.